riwering asalamakang, riwering ni disingang, kemudian keistiqomahan di dalam menjalankan semua kegiatan-kegiatan amalia di dalamna kuritu ulan Ramalang. De nama kutu-kutu, de nama batu moloiwi yasangni ulan Ramalang. Doanya begini, biasa yang kata mak dariki malupu gara-gara puasa. Engkau matoje tu yok gokang di baradek na tu malupu ilalan na puasa ta. Caranya bagaimana? Ero potoman risuhu, ninggi tau mailo, de na mailo, na pirasai dekai riwatun nama puasa, maka ambil segelas air. Ambil segelas air sebelum waktu imsak. Maka dia dari guru Al-Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Nigi pura mas pajasubu na bacai makadah. Astagfirullah. Innahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, seluruh jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tapajai di pataraka asukuru kamaraja risisir janna pung Allah taala nasaba apangin ringan na lauri di manang nato pada angkas salai kuritu sininna kegiatan-kegiatan duniawi kita nato pada angkana hadiri di lalan nayyiwihi bola malebina pung Allah Ta'ala, rumah yang ternyaman, tempat yang ternyaman untuk menemukan ketenangan. Si kanjak-kanjak na bolai ridino, si kanjak-kanjak na si di onrong rilino, tidak ada yang kala enak, yang kala tenang,
narikau koki bola melebihna pung Allah Ta'ala. Ya ko angka tahu tulima susah pinat dinah, tidak menemukan ketenangan, tidak menemukan ketenteraman, maka datanglah di rumah-rumah Allah, karena disitulah Allah siapkan ketenangan. Maka sungguh heranlah ya ko angka tahu dena runtu atenangan nama bela poleri agamana pun Allah Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada subuh ke-9 di Ramadan ini, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angka paduangan si mata nabaca nabita mapamula mutamana ramalas si mata nabaca nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nigi si mata baca yewehi selama di bulan suci Ramadan, insyaallah angkai kuritu riwering awatang tepek riwering asalamakan riwerengi adisik disingan, kemudian keistiqomahan di dalam menjalankan semua kegiatan-kegiatan amalia rilalana kuritu ulan Ramalang. De nama kutu-kutu, de nama batu moloiwi yasangi ulan Ramalang. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Tapalan? Hah? Oh, depa. Jadi ulangi. Bismillahirrahmanirrahim atau acuiki. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Tabala niga depa ibu-ibu depa tapala jajaga 4 juta. Ya nanti saya share ke sahabat saya Bapak Haji Arsyad ya. Ya kupuran ni usir na demo patapa lai elelota. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita baca doa ini. Barakuam mengisi mata nawiriki awatangat tepe maka siweng rilalena ulan Ramalang. Apa mancaji malariada ni witayero yamina marwa nareko bunga mutame Ramalangi.
Tapi dia ku heran ya. Kenapa? Ya rokok bunga mengeribi ramalang itu Jibril naik ke atas arasy. Ya. Gorai, aga gorana. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Sinin na tau may lo mapideceng. Sinin na tau may lo mapasipulong malalut deceng. Padalaw no may takapoy ulan ramalati bideceng. Waya bagian syarri aqsir. Sinin na tau maluta-luta sinin na tau takalupay. Pada papisaw ni aluta-lutakmu, pada papisaw ni atakalupanganmu, takapoy ulan ramalat tibi adampan nai puangi. Itu teriakannya Jibril. Sehingga teriakan itu menggema barakakna kubungetame ramalang penuh masigi. Kenapa? Pak Birijama ang kami menilo matarawi tau si tengah-tengah tepak na angkatui menri matarawi tau malam-malam matepak na angkatui lo matarawi. Makanya masjid itu di awal-awal Ramadan penuh masjid. Makanya biasa kuumpamakan kadaya tu ramalangi pada sisa tau matapi. Ibu matapi mo piro? Dena? Ya tapi tengah rawat tu tamatapi. Ya rokok tubuh ngak mampu beri riolo ye. Ya rokok tubuh ngak mampu beri riolo kupuran ipu beri gabata mesti tapi jolo. Koyalan ni berai pole risipunan dari penrek patapi ye. Si garu-garu mopi tu ampakana benina berak polona berak lotona. Magi na sigaru, di pa na ipakedo patapi, siulolo na ipendre. Ipakedo pimatu patapi itu, napa ni mamula lutu tasik di. Ipakedo pamulang lutu ampekai. Ipakedo si lutu beni Ipakedo si lutu berak poloi. Gangkana, ia mani monro berak lotongi mani bawah. Maku itu ulan ramalang. Ya ko bunga tame ramalang penuh masigi. Si minggu tamana 10 sona tamana ramalang mamulan itu kurang. Magi na kurang aja tahirang. Ipakedo memen nipat tapi ya. Jadi kom katau ang kami matarawi latu si minggu tama ni 10 sona na tatdin na ampak kaya tu. Jadi tetanre mani bawang kedo ya ampak kaya ya kue di deto na taloa akada toki mo ya ampak kato agay goreng yang pakai ya laap benorang ipakedo patapiye macioto ni tu benina ang kami matarawi latu 15
tapi narapi ni kunnu tadden ni benni na ye age gorengi benni ya pandriam manu pakedo si tapi ye lututo pa barra polona ni gana barra polo ye angka may matarawe latuan ni mo 20 tapi 10 asyurul awakhir 10 hari terakhir itu de digaga magi na digaga sibuk ni mak bepa sibuk ni mak burasa sibuk ni los sapa waju baru bowo baru rok baru sandala baru gangkan nama takko ni de ni gaga matarawi barra polo nai age gorengi barra polowe iremmei napalela bu makanya saya sering sampaikan ke panitia-panitia masjid di Asyurul Awakhir itu 10 hari terakhir kada makasih kapakir di panitia masigi ibu ki baleho 10 hari terakhir aga lisat nero baleho pengumuman berita kehilangan telah hilang beberapa jamaah masjid Nur Ihsan nih, Al-Ihsan telah hilang beberapa jamaah masjid Al-Ihsan diperkirakan tercecer di Pasar Rapang, di Pasar Pangkajene, di Sejahtera Parepare atau Sejahtera Pinrang dan seluruh pusat-pusat perbelanjaan lainnya. Bagi yang menemukan jamaah masjid kami harap dikembalikan ke Masjid Al-Ihsan. Tertanda panitia masjid. Dihadir. Ni kemana si pan rasa-rasa capur ramalangi barak lotongi mani bawang. Yana tu itulah manusia-manusia pilihan. Sipan rasa-rasa ramalangi itu si capu-capu ramalangi. Maga pinangkan pakai mukba. Maga pinang ke beni mukba. Maga pinang ke berak pole mukba. Pemang malapak pitawi. Kemana itu? Malaliwa pirajin na yero pakai na barak lotongi. Aga butina napai tatik telu subuh lau memen ni malap basu jadang. Kami men itu ya. Onro na barak lotongi digaga onro na nataro apa masija lo maki malap basu jadang munrin apa aja pu iman onroi. Garimoro ko digay pu iman nali na isorong. Malaliwa piruana ko malappa itawi naya malam-malam awal Ramadan. Magina kwaro muta niya ampak kabani barra polong katullo malappa. Niga naya rot denang kana puasa denang kadalo matarawi loto malappa. Ya kom kataw makko modele na namo maleka milik to mitay. Kadalah ang katuy dia nak kena lo matarawi, dia nak kena puasa kata lo merayakan hari kemenangan. Mau malaikat akhirat tu mite kemenangan apa nak kasih nama nerayakan yang gotaiwe. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting kita baca itu tadi doa Bapak Ibu sekalian. Berakuam mengi si mata nawiriki awatang pungal Taala makasiweng ilalanna ulan ramalang. Selanjutnya, biasa yang kata mak dariki malupu gara-gara puasa. Engkau matoje tu yuk go kang ibarat dek na tu malupu ilalan na puasa ta. Caranya bagaimana? Erokotoman risubu, ya, timpu pacapurang, tabacangangi ayatul kursi. Napata pasi sambung surah Al-Quraisy. Caranya ikam moniro ipendek niri timpu tak yero timpu pacapurengi
napat taniakan makadah kuniakan ngimalay ayatul kursi kuniakan ngimalay baraka na ayatul kursi na niya surah al-Quraisy barakuam mengide kumalupu rilala puasaku. Atau baca ni ayatul kursi ko tapala ayatul kursi. Ako di tapala ayatul kursi talaban ni kursin na tatudangin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum letuk japan. Kalau letuk ni sambung dengan surah Al-Quraisy. Perhatikan caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum. Ya, asal baca at'amahum tapatamatuni rutimpu pacapurattaro, kemudian lanjutkan bacaannya sampai di ujung dalam hati. Ya, ilalang hati. Ya, insyaallah dek terasakan dilubui selama mapuasa ki. Kalau selama ini tidak pernah lakukan ini, tak coba terasakan ibarakana, tidak merasakan lapar itu. Ya. Aku matoro ko tolo bepergian. Ya, bepergian ya kita orangi tiga agawaru kiruntuk misalnya di Seliwan na ulan Ramalang. Baca itu. Ya. Kemudian ninggi tau mailo dena mailo napirasai dekai riwatun nama puasa, maka ambil segelas air. Ambil segelas air sebelum waktu imsak. Ya. Sebelum waktu imsak berakhir. Waktu imsak berakhir itu asal makban ni tawe. Ya. Itu terakhir waktu imsak. Asal ditopa na makbat tawe masih bisa makan, masih bisa minum. Hanya Andri Gurut atau Padritai narengi waktu imsak sekitar 10 menit supaya jaga-jaga, ya, supaya waspada. Apa iro ya kita remat tengang amaki mandre nama batawe. Apa ya nang katau nama bani tawin na mandre mo pa ema pesigabun ni itu mandre subuh ibu katuni. Dena sepuasana itu. Maka sebelum waktu imsak berakhir alaki wairinung. Dena gagawat di webutama rimun rinna yero. Ya, alaki wairinung napata bacanga surah Al-Kausar. Tadi aking makadakunya imale barakakna surah Al-Kausar barakuam mengidek kumadokka rilalanna puasaku. Kita baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Baca ulangi 3 kali. Setiap selesai baca tiup. Ya, kita baca biasa nih. Kita baca biasa nih. Ya kama talagu-lagu resih. Ya, melo ni imsak, melo ni capu atau imsak lah lagu lak manihah. Bismillahirrahmanirrahim. Matangangin na baca inna Allahu Akbar gari le na najaji baca biasa nih ya.
Baca biasa nih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang puasa anak-anaknya tidak salat subuh hari ini, tidak ikut berjamaah subuh kali ini, tapak guru. Ya. Pak Mis itu tuhnya miter lah anak rukuma puasa kasih namanya anak, tapi itulah pembelajaran. Ya. Pangkatoki runtu ya kumakalimomo ima pasijama. Ya, kusikacat tama si polo benim mesu. Na korupsi visi tengah kaca. Ya, itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, na de cingko mayerap pang ima bela-bela mo saloe. Ya, koko tanrute do konono ni chamme ko saloe de gaga. Ya, curu minutoy. Ya, sengaja memasukkan. Ya, kalau tidak sengaja memasukkan dalam rongga badan, dia merigaga. Karena ada 5 itu yang tidak boleh kemasukan. Pertama, tidak boleh memasukkan sesuatu ke lubang mulut. Kalau melewati tenggorokan, pangkal tenggorokan. Ya. Kumakali momoki, dia itu merigaga. Ya. Dia merigaga kumakali momoki asal deto na liwang ngiro pangkal leher kita. 3 rota. Ya, tapi angkan atau makalimomo na makarro puasay na taro. Apa wae de tongetuan na cernya. Lemetuan na cerine wakalimomo pada kade. Mana ka makoro bate makalimomo na sang angkan kahawa na cede. Malatui hawa. Ya. Itu mulut, hidung. Kemudian telinga. Ya, momaga atak na do cilita boleh, tapi aja naliwangnya ada pangkalnya di sini. Ya, bisa membatalkan puasa. Mata amelo cilita na tamala bulu-bulu mano. Wah. Ya, bahaya itu bulu-bulu mano Kataw na uno bulu-bulu mano itu. Talada do cilina na melo matika kuwata tanay. Male bulu-bulu mano, nagalico do cilin na pamatik ka, nalapoto. Dia nak kita, nawuno bulu-bulu mano. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian lubang kemaluan, mohon maaf, lubang kemaluan dan lubang dubur. Ya. Kalau sengaja, ya muka dek kalau tidak sengaja dek nak kiatung ka dek na merigaga. Contoh, matin rosuki. Waktu tamatin rosu mana ke mana ha? Mama tinre tapi joka ki loko res cooker. Timpa res cooker sajinan re. Matinre ro? Manre lada matinre ye. Matinre umpamanya. Malundra inan resipan ni natambay si. Ya. Ganna manita lumpan ni nanre napapasad di na merigaga pataru puasata. Contoh ya. Kongka kejadian, ya. Atau begini, angkat ada adab. Angkat tahu yakini maka daya tahu bewe, tahu mapuasa tapi tak kalupai. We elekele manre jalan kote, ya. Mapas situ ni ladana. Tite makada iya tahu tak kalupa na tumapuasa tak kalupa mi tenan jalan kote. Adabnya jangan tegur dulu. Pura pi minum. Apa na mu amparan ni na tahu mapasse. Mu panrasa ni tahu Mu panrasa ni tahu Itu adabnya. Dena merigaga pesannya minum. Kaya mina marigaga apa? Kan nalupai wi. Ya. Pura pimino na patapodang kadahe. Talupai itu kapa maka dama puasa ke lah astagfirullah patarri puasa ta. Dia na marigaga. Ya. Ya, dia na marigaga karena dilakukan dalam keadaan lupa. Termasuk katawa manre bacelaung. Ya. Manre bacelaung. Aja lalu tamparan ikude penapura minum.
Opan na tamparang ngiri watun manri na mo panade panapura minun na panamu panrasa itu matuay. Arako alatu latu buka tahu. Ya, jadi itu adabnya, itu adab. Ya, pesan ngiri ya lo kasih pura pi minum. Ya, pura pi minum apa tapodang. Ya, busesan itu. Kemudian terakhir paminta tenangnya. Yero ko narapi ni buka puasa para luteya ni ipalak bangangnya ya. Yero idi pak bangi aja na masih ke takama ko pura ki bang. Apa angkat ngato haji wa la ilaha illallah. De namona silalu ban nakamakna. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar Allahu akbar sudah la ilaha. Woi, tari masanal la sika. Mupan rasa ki. Ya. Onro ne roto bukai kasi manri sika to ni nataro. Ya. Tari masenang. Ya. Ya kumasika ki makro nabi pakat dutuna. Suwalla kaddo. Napay si polo tama nakama nila seka. Tomelo mon rotula pacapu iya lelita. Tomani masiri-siri ki. Melo ki lokro mala jiji kamu pije suwalla terlepas to law na mala jiji. Salli to di pimang salli fardal maghribi salasa rakaatin imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini dapat cito na salli apa manrituki teripang manrituki suwalau salli fardal maghribi salasa rakaatin suwallakaddu lillahi ta'ala. Apaan rasa tabela tari masenang. Taro masanang onro na to masampaja manrito ki suwala na taro. Na taro la seko. Ya, jadi taro masanang. Ya, taro masanang. Mega mo tu cara. Ya, mega mo cara ang kayaron apa. Bami menit tapi narengi waktu jeda sekitar 10 menit na panakama. Ang kato na pa bangi radioe pura pibar radioe. Na pemakbang, mega mato cara tu kita yang model kita yang style itu, ya apa depan rasa ni pesannya ria na capuri mana ngita wiro bepek corona palin na pak melo mitu lai ya ipin na jai na palin na itawe de na lai yelora lai buku, ya pangkato tu maku tu modele na ditoga kapang kumai. Ya nale giliran na mapatala ada mulaba ni itu. Ya na runtuk bepa kanja tak buku ni itu. Ya. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah sangano Ustaz. Kangero mangeribi macipi watun na bai risasa. Ya, aga silingan na watwi ukurapas si bawa ko Makkah. Saya lihat di Mekah itu kalau waktu hari Senin atau hari Kamis diberikan kesempatan itu waktu di maghrib dimolorkan untuk memberi kesempatan orang-orang yang puasa sunat. Ya, itu hadirin. Nasada kan macipi watwe kang isteli iare di imange ala ni surah-surah pendek. Maghrib itu afdolnya rakaat pertama al-kafirun. Rakaat kedua al-ikhlas surah-surah pendek. Aja tosiha na rakaat pertama al-waqiah. Iza waqa'atil waqiah laisa rakaat kedua surah Yasin. Awe de naga pada onro nal di sumanan ni tema tarawih mangaribi mo pa di lay jama. Itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tari masenang. Dua terakhir. Aja tapalaba i ulan ramalang sangadinna pada angka ki matuntuk pamasina pong Allah taala.
Aja tapalaba ulan ramalas sangadinna pada angka ki lolongang adam penna pung Allah Ta'ala. Aja tapalaba ulan ramalang sangadinna pada angka ki palappa ialeta poleri api neraka pacalan na pung Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Subuh kali ini bagus kita mulai. Maka dari guru Al-Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, nigi pura mas paja subuh na bacai makadah astagfirullah innahu kana ghaffara. Ya, apa lagi? Astagfirullah innahu kana ghaffara. Di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, Al-Imam Al-Munziri menjelaskan nigi baca tungkak purana mas paja subuh wek kapitu pulau nak dampeng ngipung Allah Ta'ala dosa atas salanna 20 na tahun. Siapa di antara kita yang sudah berumur 80 tahun di sini? Alena kapat tomatot teh. Tapi siapa yang murut tak puang? 20 na. Depa di? Depa gaga 20 na tahun ko iya lagi pataplo ni di matong murut ko na metet tanak sedih tuo. Ya, apalagi lena tomatota ya metan itu ya. Hadirin, nigi baca astagfirullah innahu kana ghaffara, nak dampengi dosa tasalan na pung Allah Ta'ala 20 na tahun. Suami yang baca na pacitui binina ya dampengeng. Istri yang baca na pacitui lakin na ya dampengeng. Suami istri baca satu keluarga, Allah ampuni dosa kesalahannya. Yang terakhir, dengarnya astagfirullah lupa isi. Ya, pajakama pada kupinrange. Astagfirullah innahu kana ghaffara, kana rato matolo madape kadeteng telingi gere nae ka tabaca gere. Nasang astagfirullah innahu kana tawwaba. Kayak saya tidak bertanggung jawab. Kumakutu modelek na pak. Dena pakur batiku mak baca tidak begitu bacaan saya. Astagfirullah innahu kana ghaffara. Yang terakhir, tapamigay salawat tari nabita. Maka dia nabita, man shalla alayya 500 marratin kulla yaumin. Nigi masalawa Korea ilalanna sesuai 500 wajabat lahu syafa'ah, wajib lolongan syafa'aku, wajib tes satu bicara jina wajib lolongan syafa'aku. Dia akan dibantu oleh Rasulullah kalau senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 500 kali satu hari. Wadi matui cicil 100 pura subuh, 100 pura loro, 100 pura asara, 100 pura magharibi, 100 pura isya, 500 nih. Ya, 500 nih. Kemudian pengalaman terakhir saya sekitar 5 bulan yang lalu. Nakalasa cacar matutu bicara gini 21 hari itu. Kemudian setelah itu saya dibawa masuk ke rumah sakit karena ada infeksi di bagian lambung. Saya dirawat 5 hari, keluar hari Senin, disuruh datang kontrol hari Kamis. Singkat cerita lona rosona kamisi. Witai antri yang kurutah ke jana kak mite antri yang ke rumah sakit. Sekitar jam 9 pagi nalabinin naratuna antrian. Maka dah kak migeto ngatuto malasa. Ya, narapi ni giliraku tama naro maka da doktor emaga ki. Da ku ye malasa kak. Ya mem tentu balik lah. Coba nama kada malasa aga ki. Ya dia tu bicara rugi maluan na malamu masaka. Maga ki malasa kak. Coba nama kada malasa aga ki kan menjelaskan malasa kak. Urero dan sebagainya kita teruskan, kita singkat.
Oe kambu ya rolasai. Mapamula kamisi ele kambu. Sampai sore sampai malam dia gaga tudang ni mapet di liu ki mapet di tatto ki jo dia gaga nyamang. Ya. Sekitar jam 1 malam ya matakko ni rukapa matakku mila. We matinroy. Matakko ni mila matinroy. We kuni mun rupa masina pung alatala. Ya. Waktu ku matinro ada bayangan yang datang ke tempat tidur saya. Napatadang ngiro di mana tujun na yero mapadi Napatadang pa ulu atiku mapadi tambus laka napatadang ngiro di mana napanaputara makuek katalu. Engka na baca katalu. Purana naputar di mana makro tak dituyir bayangannya pesat ditua latu iya sui tak dituni rolasai. Hilang itu sakit sampai sekarang. Aga na baca magampang. Biasa mana tak baca. Aga na baca tatarimay. Na baca sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tapalan itu? Wasas sidi. Agi-agi mapadi, agi-agi ta mapadi riwata kaleta tapatadang di mata kur. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya kodek terapi kui di sapurui tawirengi tawata suroi lai tawlengi sapunga ki na nabaca yero insyaallah. Taban diri, saya kira inilah yang sampai saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan angka baraka ridolongang ridalan na yonrongi pada nalampiri umuru tapung Allah Ta'ala amin. Yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya. Yang punya kesulitan Allah angkat kesulitannya. Allah berikan jalan keluar dari setiap susah dan masalahnya. Dijadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Dijadikan keturunannya keturunan yang saleh dan salehah. Yang belum ketemu jodohnya Allah pertemukan jodohnya. Yang belum punya anak keturunan Allah hadirkan keturunan yang saleh dan salehah. Pekerjaannya berkah. Yang punya usaha Allah lariskan usahanya. Diberikan rezeki yang halal, diberikan rezeki yang baik dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wala hadhihi niyyah li kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Billahi taufiq was-sa'adah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.